Mentri badai peit tnad AH Veterinary bat kiwei de uba AH mynta ke Sngi ke kat kendai tarik Nohprah ula plie jaka oddo ïaki Masi bat ki Shniang balatip Kumba modern bee species Abattoir Demthring West Jaiñtia Hills District. Haka ni ke Sngi ïadonlang naduh MLA ke thaiñ Lahkmen Rymbui MLA Wailadmiki Shylla USC Sadhu Secretary A.H Veterinary Meghalaya Dr. H.K. Marak Director AH Veterinary Department Dr. D.I. Kajam District AH Veterinary Officer Kinong Yalam Shnong Kaseng Jong Kinong Oddo Nalor kiwei de. ïaki ke projek jong tnad Animal Husbandry Veterinary ke Sarkar Jilla Lahkmen Rymbui ke Chennai Abattoir Pvt Limited and Rishan Rapsang kabala bay pisada ke Sarkar kme jong usnem AH Wei AH but AH lai haka jingkot ke bahnyo point prapulai klur tingka na ke bentaya ke pisala depan mang Kumba bahnyo point shipo klur bat ke pisa ke badang sa kalong sa hnyo pulai lak tingka. Haka ni ke Abattoir laban od hadu kumbasan Tylli ki Masi bat shispa Tylli ki Shniang haka shi Sngi ka jing don jang kani ke jaka ka yarap ban penyo do ka bakhut basuba hashwa ban penpoi shakipat ba nong bam do hapo ka Jaiñtia Hills kumbalong menta ka sarkar ka lapan mi ka hukum ka rukom od do umbet satiaban od ka chabalap henry deban od do hakum kini ki jaka ki balong katkum ka juk bamenta. Lapen Sngo ba ka jing tumuban pendep ikani ka jaka oddo Demthring kan long hapo ka snem AH san hadu AH riu henry hapadeng ki jing babun lala pat ban pen pleno menta ka Sngi ka khat khandai tarik jong usnem AH pulai hashwa jong ka Christmas. Nakaliang ukong san ba AH haba ai jingkren ula kentulang ya baro bandon ka jingkit kli nakabenta ban penya chakmat yakani ka project oddo bat ban penyo yakado ka babha ula krenshai kum ka jingstang jong kani ka jaka oddo kan don hi ka jingduna hakatu ka niki benta henry insala ban pen bet klo yaki lapen phu pen ping shu yakani ka Sngi da ki jing roi ba ki jing shat tan rai na ki nong trai jong ka DVO jowai. Dan waktu ngasih bagi wan man kemi wan peit yang ni jaka wan inspection bermatang si banyo ban pliro yang ni jaka day jing tei stom jong pi day jing tei stom jong ka district day jing tei stom jong ka directorate i belakang stom day jing tei stom jong pi ke Shniang ke balala ban penolong yang ni ngasih matang si banyo ban pliro ya ka ni jaka oddo ka jugi ladam day jing tei stom jong pi kadang day jing Sngi Abattoir ke jong pi ben Sngi Abattoir ke jong pi inum la ben ong bendeo ben pendep ini jaka tigi imla ro berklet tigi lokal MLA ke jongi ke MDC ke jongi ke MLA ke jongi bodan nak ni jaka ke bodan lang ai tiga mon tiga tiang
na ka banta ban pendulun ya kani kam ban pelong ru kani kam ke bajok ban ong yu pi ban banta ka Sngi kami ka Sngi ke bakut kani ka Sngi ke basdang. The journey begins from now. Kerja lihat lenti sedang kejungi dan ban plie kani ban peniak kani kam kani sedang jong lenti. Ngimde ban ong bagi lai yo gila job gila yo bawara ai jing job dan bagi plie yang kani ka better ne em kani jing sedang jong jingya lenti. Naduh bagi pelong functional iki dan pelong ya ka operational ke jengki kani jingya lenti ke jungi. Ngimde ban klat pada yang pioneer di Dr. Thongla retired job ka Animal Husbandry Director ke jungi. Baladai pioneer belayu ini kong bela Jaiñtia ban penodlong yang kani jing force ni ke jungi baru. Mengi benangwan hadiah nilai tinggi syuan dengan objek ni, just clear out ribbon. Kini bagi kita try sitom naduh besar. Kita conceptualize kini ke scheme. Kita yu bak executor kam dan betaban pelongi kini ke project. Kita try sitom naduh ke director ke barum, ke director ke bawan hadiah. Hadiah kita beteng biang ke director ke betumai. Berkumda detail ke department naduh ke district level. Kita try sitom baru. Tak ada betaban penolong, penyok, penelong pendam no yang kini ke projek ajungi. Mari nuan ban pikai kini ke jaka. Kum ke tourist destination, the tourist spot. La nem la ban pelong umta. Ban benit nat ke bagi tungbon ke setiu, ban tungbon ke ding, ban benit nat kini ke jaka, bak kiwei ke jaka kiwei bo dan anu ke jaka. Ki ban lek stage po dauki, ban lek stage amlaram ban kiwei jaka. Ki dawan ban darung chuang ni ban peit, ban kini ke jaka adok kini ke bukut ke tenat, ban ke walong ruk ba jaka petkai. Kita ngi kuat nak kalian juga veterinary department, nak kalian juga government, Meghalaya government, sarkar ke jungi, berdua ke jaka, berlong ke jaka ke beitana, hangbo state Meghalaya ke jungi. Jadi itu sipun bagi ni Lahkmen ke Nohprah, kisamla, kiblado rakyat lang bangi bersaki yang kini ke Sngi, nak kepada plie no yang kini ke Abattoir.